Ziyaqina futhi ziyanda iy'nsolo zokuthi uKhuzani le ngoma wayidedela kuyimpucuzeko, iy'nsimbi zayo-ke zengoma kaSmirnoff. Khala abantu abaningi-ke uma ngabe-ke kudlalwa noma-ke kucaciswa ukuthi yeyi kahle kahle muncane umehluko lana phakathi kwale ngoma-ke yaSmirnoff nengoma yaKhuzani. Thisha-ke wesizwe owaziwa ngosamahlaya kakhulu, uphinde futhi aphathe amaklasi amaningi laphana-ke enkundleni enkulu eyaziwa ngo-TikTok kwezamahlaya. Ube-ke esecacisela abantu ngokusobala, wasethi-ke uKhuzani naye-ke uSmirnoff abamlandele beze e-staff room. Ngaphandle kokuba siqhubeke nale video, mnalo wami ngicela ukuthi wenze sure ukuthi ususubscribe-ile walayikha, wenza sure ukuthi ivideo uyayishare bese uyalinda ucommente uma ngabe usukulalile okulandelayo. Mlaleli wami, nayo ivideo elandelayo emva kwalesi siqeshana esiyiqubulo lala ekhaya. Singasenfelo ukuthi ngiyathanda selithemba lami nila nawe usukela kala lapho sungasufela ukuthi uyangithanda njengoba uthatha inamba yami zolalela lokho kushiwo yimi cela ungafona njengoba uthatha inamba yami zolalela Ngiyacela-ke mlaleli wami kube wena oshoyo ukuthi ukhona umehluko la noma awukho.